before ko magpupo sa atong cucumber nga niya sa atong garden, so asa man day ang atong cucumber ibutang nga to sa abuhan, so sa garden gajod. Good morning ka mga nice people, ani ata sa atong garden sa cucumber. So mauni ka nice people ni ako sa garden kay ato naning pagaplanuhan nga pagapupuon. So before ta magpupo sa atong cucumber this morning, akong ipaila-ila ninyo unsa nga klase nga binhi nga akong gigamit sa pagtanom. So ang klase nga binhi nga gigamit sa akong pagtanom mao nga gusto jud nako i-endorso nga maayo kini nga klase nga binhi kay this is first time nga ako tanom og cucumber. So ang atong iro nag-background. So pasensya na kayo dyan mga guys ang nanonood dyan. Tungod kay nalipay man ko sa akong gitanom nga cucumber nga namunga jud kay kung balikod, this is a first time nga ako nagatanom og cucumber nga legit jud di ay mamunga basta nga maayo nga klase nga binhi nga atong itanom. Oni guys nga proud jud ko nga nakapabunga ko og cucumber tungod kay maulagi nga first time na nga nagatanom og cucumber nga bisan di ay ug asa mamunga ang cucumber basta lamang pud atimanon. So mauni guys, before ta mo proceed sa atong pagpicking sa atong cucumber, walay kalabutan ang company sa binhi nga akong gitanom nga wa ko bayari kundi akong i-endorse nga kini ang klase nga binhi maadyo gajod pero may kamahalan lang. So at least kanang bisan medyo mahal ang klase sa binhi dili palpak. So mao ni guys akong i-introduce ninyo kung unsa nga klase nga binhi nga akong ginatanom sa cucumber. So mao ni guys, this is it. Mao ni Ramgo seeds. So ang akong cucumber nga akong gitanom is cucumber white. So tinuod jud nga white, di ba? Duha man ka klase nga cucumber green o white. So legit jud di ay nga mamunga. So mao ni ato nang pagapupuan, bali ikaduha na ninaho nga pupo. Tagsa-tagsa sa lamang nga atong napupo karon kay nag-anam-anam naman sila og kanang dungan-dungan og pamunga. The next nato nga kanang harvest siguro mga 3 pieces nang atong ma-harvest. Alanganin pa man eh. Di ba? Alanganin pa. Alanganin pa, di apa. Hara ba? Tapay usa. Tapa. So naapay mga gagmay. Naapay daghan. Si. Di apa. Asa pa ba murag naapa diri ay ahong nakitaan nga magkadungan-dungan jud ni upo po nga tuwa lang sa yuta. Di ba? Si mauna kan. So mauni ang atong pagapupuon. Kani ang atong pagapupuon kay sakto na sa kadako. So cheng yes, this morning makakaon na tayo ngani. Okay, salamat sa inyong pagpanunood ng aking video this morning. And don't forget subscribe my channel Almajoy Vlog. Kadtong wa pa naka-subscribe, pindutan na ang subscribe. Then share, like, and comment. So, see you on my next vlog. Salamat sa inyong pagtanaw. Bye-bye!